Pemirsa, Kementerian Kesehatan RI ngewedarang indik wilangan kasus terkonfirmasi Omikron ring Indonesia kantos Rahinda Anggara tanggal 4 Januari keuningin meweweh sia dasa kali diri pasien. Kuentanan kasus akehan rauh saking WNI sanewau rauh saking dura negara. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi kaketus saking kantor berita antaran Latarang pengelalahan kasus puniki akehan saking pelaku perjalanan luar negeri. Anut seselah ring lapangan akehan pasien madue gejala ringan miwah nenten madue gejala. Gejala ipun luwire dekah petang desesio persen miwah pilek pitung likur persen. Nadia Mausang kuentenan wilangan kasus Omikron ring Indonesia dados nyane satak 4 kasus luwire satak 3 desesieu kasus saking pelaku perjalanan internasional utawi imported case miwah 15 kasus pindah ke transmisi lokal. Nadia ngowohin Omikron madue pante pengelalahan sanes sayandangan sayang sareng varian Delta. Daweg kepanggih ka pertama tanggal 4 November warsane lintang ring Afrika Selatan, rau mangkin Omikron sampun kauningin ngelimbak ring langkungan 100 dasa negara tur ketarkayang sayan mawawah. Anut ring level nasional, panglimbakan Omikron kauningin sayan nincap daweg kepanggih ring tanggal 16 Desember warsa kali tali selikur. Nadia ngaptiang samian daerah sida negepang parikrama 3T, testing, tracing, treatment, saan rajak nyelehin yeneng kepanggih klaster anyar COVID-19, raris, digelis nguningayang tur meprakanti sareng pusat, pet prade kekeniang, kantos konfirmasi Omikron, ring widangan suang-suang. Tios mapidabdab antuk serana miwah prasarana kesehatan, Nadia taler ngulengang, yening rasa waspada samian angge, patut katincapang sajroning nels penglalah Omikron. Protokol kesehatan 5M saha program vaksinasi patut memargi imbang pinakeslah utama nyayubin angge miwah keramelianan saking penglalah Omikron. Bali Pos nguningayang.